San Mateo capítulo 7 versos 7 al 11. Anej kash okyak Dios ayer, sayek kash ok ilcha eyu, au hanek ok ti puerta kash ok haklay ayer. Yuh tolsan kalmak trel chi kanoni, chicha, amak chi sayot eko, chi ilcha yu, asamak chi auhi ok ti puerta, chi haklay bay. Ilap tinani, ayet chi kanon eyuni na lobe ayer, shinta hunok chen chi yak bay. Masin ahunok tray chi kan ayer, shinta ahunok labah chi yak bay. Tipas wal diopes, palta eyok tak chi yak setietal wat bay eyuninal. Aksang wal komam ay satkan, ok yak setietal wat ay ep chi kanon bay.